Ka Seng Congress sa kasiningkong ka Pynlong ya Jingialang Mairang ban Pyrshah ya ka Citizenship Amendment Act bat bandawa pentrekam ya ka inline parliament ha ka ni Jingialang bala Pynlong how trusting memorial hall pendeng umyong lawan a jingkran dikong amprin lingdo amali ka is Shillong ba kim farmer banyang amali rambrai ba bas kamral thiang MDC Mairang bat ba James lingdo working president ka MPCC bat kwi kinong kren gila ther teng ya ka sokar kami ka bala pentrekam ya ka CAA bat lakno ru ba dei kani ka ain ka bala pensuri khar Bangladesh ban thombor ki chaka haput kumbala ja amla rembat sila kari kebakikot dari Bangladesh. Aku salah lain pawan kita kipilagyo ang sentiyo yang kirtek di Jongi. Siya nataka citizenship registration jong kajila Assam. Lalak bakit ay Hindu. Bak kaning kasarta puli kalayoni bagalan Assam. Nung ay kita ibanggan ang katerteng hapo ka register kanpoy siya kapapakla kalor kanya. Kanyang kaday kata Pynlong jang kani kajing Pynlong an kabantapat ya parot kinang song hakari baik jongli.